Phat phata epewa ipau Pathen chu amasa penin thangvai num hen tuni nikho hi Youth Sunday in PYF CHT Synod nin kumsia September Sunday masa pen hi Youth Sunday a inaman ziu hin tuni pha na zong hi cheni kho hi yong tun kin hitan je chun Pathen chu thangwa na pikin hite muntina PYF member ka chan khom pi zo se Youth Sunday chibai ka hung bo in hi tuni kho Ethiopia iga lut masangowin a chomlam ten hiche Youth Sunday hi itia ko na hong ki manga chule ipizia emanuham ti hi chomcha ga se zo hitin kumsang khat zaku som ko le khat kuma ko na chun PYF CHT Synod Annual Conference Youth Sunday mandin ana season kumsang khat zaku som ko le ni a ko na hong ki mang pan hi tuni ni kho Youth Sunday iga manu hi akum som ni le ge chan a hita na hi Pathen pui nei changowin khang tha te zong lam chom choma na to na ho hen lang chule kiman chan lam chom chom ho a Pathen pui nei changowin Youth Sunday ho zong kum som ni le ge chan ge iga mu the ho hi Pathen pui na zal a hi ni hiche Youth Sunday hi ipizia ki mangham ai lo wala tup le doi ane jin a hi hicha atup le doi khana chun annual conference PYF annual conference a thupi in ane ziu ho September Sunday masapen hiche Youth Sunday ni khwa hi Houbung tina ga ngai to khom ki jing ga ngai tha ki dinga du top tup le doi khat hin tiang le ani na chun PYF CHT Synod member te ikipun khom na diwa hiche program ho hi kisema hi zia chu mitam ta hiche annual conference a khang tha tam zo Houbung sunga zong inakal song thei povin izat hambep inakal song win tukuma zong Ethiopia Krista dinga hin ti hi ema Houbung chia ga ngai tu khom ding a hin PYF Songpijang PYF lamkai chengin zong ho in muna ki khom the ti hi zong lewen hiche ni khoi ga man na di hin hiche online sermon ga ti diham YouTube ho mangcha e hon nangai the divin lamkai chengin ahong gun hi kema zong phari ga pe jewin ama ho chunga le Pathen chunga ki pa thu ga se kinin hi iga se ta bangwin tuni Youth Sunday kum sang ni la som ni a Ethiopia hi Krista dinga hin ti hi chang khen galati bung ni chang som ni naga ngai tau hite galati bung ni chang som le ku a konin som ni le khat chani ga nga zu hite izenam ti le Pathen lama kahin na dinga dan thu bola dan thu lama athi akahitai keima Krista to thingpela ki het be tha akahitai keima ahinga kahitapoi Krista chu keza hinga hebove tua ta saphe a kahin hi keima engai lua keima dinga kipedo Pathen chapa ta sanwanga chu hinga ka hebove Pathen milung se mo kahi sa poi izenem tile chondi chu dan thulam thil bol wanga ahi le Krista chu azebea mo thia hitai kati Pathenin thuiga simdo ho athain chan chung che wadingin phathe bo pi tawhen taw na mango hite ngai lu na le happy na adim set hingjing ka pau thing ta Pathen pakai na lungsi na changin tuni chan ge nangman phat pha ne pe jewin na min thing kong thangwa kin win hi tuni phat hin pakai Krista dinga hin ti thupi kong ai tha diu hin angai thading zo sehle ahung se ding pa nangman na thagau thing nei pan pi win lang
kahin khova hi Krista dinga hing ding ka hiu ti nangma ne he do sa ki divin nangma ki thopi na kong thumun hi abitum ten khang tha ten pakai hin kho kong man na wa lam chom choma kong khosat na wa kakal choi na wa he nangma lo pi na dinga hin kho kong man then divin nangman hi chena thu ho he velin kalung sungai tu na wa het them the na hon hung pe vin lang azui dan di ho nangman hung ko mu divin nangma khu thenga kong ki thlan vin hi hi chang se cho pakai Yesu Krista mina ka thum hi amen iga se ta bangwin Krista dinga hin ti thupi hi dunia iga angai tu khom diu hi Krista dinga hin ti thupia iga lun ma sangwin Krista ze a hin ka hi ti hi ga gel do ma sa wite Krista ze a hin ka hi ti pa hi chom cha ga angai tu ma sa wite izi hamiti le Krista ze swa hin na thagau dan thu chun chon sehle thina dan thu a kuna e kha do a onga ka hitai rombung ge changni na chuniga movin hi Jesu Krista zala dana thiem chang talo pathin lama jong ting zo talo chon se na thidinga ta sa nang le ke mi chon se te he hinna Jesu Krista zala chu ineyu hi hiche thu hi thil iza kai sudang lam jeng the thil hi the message that changed everything ipi thu ham tulai motivational speaker tam ta umin ahilo wahile to say thiem tam ta umin writer umin ahilo wahile thil tam ta lekha sun thiem a thiem umjong le hichi tabang thu se jahi akimu do poi kitile ki seikhel ponte ton sona thidinga ta sa chu ep thu acp hamilo wale angai lu na pathinin ap chun hichi chun thiliza kai khel so jeng thidinga jong chu hinga acm hi aile hichi thiliza kai sudang lam the jeng thu chu ipiham dana thim ichang the ta povin hi hinla pathinin engai lu zaluwin achapa Jesu Krista chu epevin amazala chu eho thim changa ihivin hi hichu Christian khang tha te abi tum tenga kitile nangle ke hin Krista ze a hing ihiuve ti hi ihe do nga jin hi ahilo wa hele mi ham sita hi divin aga ki mu do thejin hi je ahile I atia hele pathian mi ngai lu na kisan theilo tam ta ibola na lai zo ham pathianin e ngai lu nau thu ho jong abi tum ten Christian khang tha sungin jong ga ki se jeng le pathianin e ngai lu nau thu ho ine wa kon in hung simuwin ho in mun ho ki khop na mun ho wa choina la ho thiliza ka pathian mi ngai lu na ho hewin ahile ibola tam ta kisan thelo wa na la zo ham hije do na len ta ahi tin kamudo thejin hi je hiche hi leise na iche da nu hidin kata sanen hi leise na iga hin khomanda nu to pathian thulama pa he akito lo na umding ka ging chan leise chon da na ngai lu na hilwa hele ki ngai lu to na ho to pathian mi ngai lu na pa he hichi ga avi awite leise na chu mi ngai lu chan na ahilwa le min e pom theina acceptance min e accept theina dinga chun thil tamta aki gol the in kamudo in keima muna akonin keima na ha to ding service phata nei ding sumlam do na nei ding go thang nunga go thang bitum ta kipo zo ding ahilwa hele ifiga ru ham maintain ding phaticha email ham chu itiham khana hoi ke ya ki sim ding isamu chu min ede na dinga abangin asu kil abangin asu zang abangin asu san elo wale min e pom the na diwa chu ipi pi ki bol ji hitam ito nga jin e malama kuna min e nal sa na dingkin partizan ka figure ka maintain na dingin elo wale hoi e sa an diwa kamaya ipi biham ka kinudi min na lega sa na dinga tabanga chu ka ki von di von hoi ke cha cha hi chu
lấy xe na min ega itham nal anale ahilo wala min ega angai lut ega lung se the na dinga chu hi chu ho chu aumin abon cha ke jin hi hi zong le tam ta wang chu hitabang chu hiding gin chat umin hi je lang khana pathian ngai lu na thu hi ga veo hi te pathian mi ngai lu dan hi akidangin hi je I macha condition umlowa pathian hin e ngai lu no hi chu pathian thun e se piu hi je pathian mi ngai lu na ga se ding achom lam ta ga se ding chun ka ngai lu ati hi jeng hi hitin khatin no min ka ngai lu ati jong hi pun hi ka ngai lu ati chu hi jeng hi je hi je atu lei sin mi hem tian ki ngai lu na a hi lo wa le pom ding hi lo wa le accepting mi a hol teng lewang ama hon a de hi lo wa le tabang chun le tabang khun le tabang khun kampau ho apau dan ho tabang hu hi le ti ho chu mi hi ma zin hi hin la pathian mi ngai lu na chu nang le ke pidin munin jong leo hen pathian chun e ngai lu na hi jeng in hi je pathian mi ngai lu chu wa noi angai lu de hin hi je a chu man wa noi hu do na dinga chu achapa changkhat se jesu krista e pu hi ngai lu na dang mi hem ki ngai lu to na a hi la wa loi le gul ki ngai lu na ho in sunga nu le pa ki ngai lu na ji cha ki ngai lu na ti ho sanga jong lo pi zo hi I ma cha na nang le ke chu chon se na di mi jong le hen pathian chun e ngai lu na hi je ahin hu hing chang ding wang chu ton so na go lo ding hu hinga ding wang chu hi che pathian ngai lu na jesu krista ta san ho dinga hi je chun ga ki kho lu te tu ni a nang le ke hin jesu pathian mi ngai lu na hi che e ngai lu zalwa jesu krista e pi wa noi hu hing dinga e pi pa hui nang le ke leng le hu hing pu a ikisan na em nang le ke dinga hung thi nang le ke dinga hung thu a ha san gen the na tam ta thu a e ho e hu do wa hi che pathian mi ngai lu na hi I he lo wa hi le mi ham se ta hi ding hi je pathian ngai lu na he a krista dinga hing mi him tam ta hi le se na se ding in nong om tan hi je Nicholas James Vujicic kitipa munkhat aumin ama hin khu hi ga ve na hi le krista zia hin na nei ki he chen hin hi zia chu krista dinga hing a hi ki che ten mu do the o me hin khu a kon hin achom lam ten Nicholas James kitipa nik tia jong he da hin ama mi tam ta in jong I he deu ta san o min hi je YouTube ho ga ve na hi le tam ta video ho jong o min a thuseina ho jong mun tam ta mu ding in o min a hi nik kitipa he api na chun nat na khato piang tha in focomelia kiti nat na khanin aping hin hi chu aban te ni jong umlo akiang phang niau cha khut ho te diam niau cha bo ne cha ki thai le a ama chu ma hi ahin la aman thu asejin hitin asejin keman de ding thil ni kanejin hi atin hi keman de ding thil ni kanejin akhat na chu kathil nei ho zi a kathil nei lo ho zi a pathian chunga lung han na akhat na chu kathil nei lo ho zi a pathian chunga lung han na ani na chu ga ve khil le hen nik chun hitin asejin de ding ni nei na chun ani na pa chu kathil nei ho zi a pathian chunga ki pa na kathil nei lo zi a pathian chunga lung han na halanga kathil nei ho zi a pathian chunga ki pa na hi chu de ding ni kanejin atin hi hila hin khu hi ga ve na ama hin ani na pa chu adei thlen zon hi khut le kiang nei pon hi hijla ba na ku na talo ta sa mata hi jeng akiang phang neu cha ki thai le aman pathianin phathe abo no hi lo wa le pathianin athil nei atipum pi ho hi lo wa nei lago thil ho jong hin tin hi jo ji a pathian chunga ki pa hi ji chun aman paka za ki pa na nei ji chun ahin kho jong krista dingin hingin hi jati chu
ahin ko ako naga mute din umin hi fokomalia the more hi wangin nik chu evangelist hin chule motivational speaker zong lo pita zong hin ti chu ga mu do thejin umin hi je hi ja cha man bon khut le keng nei lo ta sa bukim lo ti di jengin tin hi chita bang pathin thilpe ho aphat theina channa ho pathini alung se no he do zia tibukim lawa zong aman pathin lopi na dinga na to a Krista dinga ahin hoi ga be na hele kitil kho na ding na satain mu do the din au min hi zia zu nang le ke khang tha te tam zo tu ni tibukim ni muwin le kha sim na lamin zong pathinin thep na chi na tam ta e pe ho hi joy mang cha e ho hi Krista dinga hingding hi lo diu ham ti chu khat le khat e ho ga ki dong hi te Pathen phat thế bu na ho ta sa zong mel hoi ta sa ti ho zong kim ke za lungyal ngai tu na ho zong thiliza kai pharcha ngai tu the thep na chi na zong sang ta nei lai wa hi ei hon pathen nai to lo wa Krista dinga I hin lo wa hi le hi chu ei hon I bol hil len ta hidin mu do thejin ka hen hi zia zu nang le ke bon cha wa hi Pathen mingai lu na he a Krista dinga hingding hi vin hi dunia Ethiopia Krista dinga hin ti hi point to min ga veo hitin amazu pe na point dinga hin Krista a chu I ti hin na ki mu ham Krista a chu I ti hin na ki mu ham galati bungni chang som ni na chun mu thejin omin hi je koi hile Krista to thing pe la ki hen be chu hin na ane jin hi koi hile Krista to thing pe la ki hen be chun hin na ane jin hi je a hile Jesu Krista kum sang tam ta masanga ane ki hen be eta nang le ke tu ni ti Krista to ki hen be ding hi vem hi je pathen tu nei se pe vin hi Krista to ki het be ti chu koi hile Krista chu adinga thi a hi ti ata sana chule a chon se na zo se bua thing pe la ei ho chon se ji a ki hen be a hi ti ata sana ama chun pathen lama san the a hi ji tan hi ji cho pathen Jesu Krista ei ho dinga hung thi a hung ki het be na pa chu min a ki san te le Krista to thing pe la ki het be tha hi ji tan hi je hi ji a nang le ke koi hile Krista to thing pe la ki hen be chun hin ane jin hi ton sort hin nei nei then di wa cho Krista to thing pe la ki het be nga jin hi je hi ji so pathen tu ni ai ga simu chang ho chang thena ko na ga mu do the din o min hi nang le ke Krista to thing pe la ki het be diu chu ei ho chon sit khela Krista I chon sit naw pwa ki het be ei ho khela thu na ei hu hing naw thu chu ita san leo hi cha chu ei hon hin nei nei diu hi ti chuga mu do thejin au min hi je Polin pathen ngai lu na ki chen tai na hen hi chlai mun hin ama hen to phat hi lawa hele dan phate cha zui ji a hu hing ding a hi lo ji hi amu chenin Jesu Krista wanga pathen mingai lut pathen milung set wanga chu e ho hu hing chang ding hiu ti chu ki chen te na se jin hi hizia chu to phat wang a hi lawa hele phati chai hon dan zui kim diwanga hu hingna in hol le I hol hil diu hi a je chu Jesu Krista bo chu hi lampi Jesu Krista chu lampi thuta chu le hin na hi Martin Luther chu I het che diu ta sanumin hi Martin Luther reformer hi in ama chu ahin kho chu ga ve na hi le kitup te na hin kho chu amangin Tenga hele leise thil ngai cha ho akonin ki chom khian hin ama chum mong a hi lo celibacy live hi chi cho ki thena ama mong a panga hi Martin Luther chu nol na be hel khop dinga mi pha a hi tia zong ana se jovin hi Martin Luther chun hi ti hin an se jin koi hi zong le mong a hi lo wa hi le celibacy a hi zia hu hing ding hi le koi hi zong le mong hi lo wa le celibacy hin khu
idiham ki chom khen mong zizong nei lo ding pathin na to ninga ki pe do jeng mi him ahijeh a hu hing na chang ding ahi a hele hi chu ke ka hi tin Martin Luther chun na sejin hi Martin Luther hin kho chiga benal ama chun dan jong phari cha zop phate cha hin kho aman hi ja zo man se hi ko hi jong la mong a hi ji a hi lo wa la se le be si hin kho akithlena hu hing chang ding hi le chu ke ka hi tin an sejin hi ahin lan ni khat chu aman achen achun hiche scalas kanta kiti romun ahin umin ho in ga zo na ding mun hicha chu kalbi som ni leget step som ni leget umin hiche scala santa muna chu ama ahubu ata ga chi to la chun alung gelen thu khat hong kilangin ta san wanga zo hingding na hi ta san wanga zo hingding na hi thil bol phat wang ahilo wale chan phat wang hilovin hichas kalas kanta muna akal do tiang wa hile hicha ta sanda nu chu skalas kanta akal do chu phat theina hi tia ata sanu hi hilaman hichilai kalbi akhubua azot pe na chun alungela ta san wanga zo hingding na hi ti chu ahung aman alungela ahung umtan hi hicha Martin Luther chun an sei banga chu koi izol ta san zia hingding hi ti chu aman jong sol cha pol bangin kichin ten he do ta ni hi zia koi zong le hen e ho zong i bol phat wang mi mu dinga pha hi wang pan i ha la wang hi poi Krista za la so e hon hin na ine diu hi chu ga he do ki leo hen ade umin hi ze anina Krista dinga hing mi chu Krista ama hing ahi tan hi Krista dinga hing mi chu Krista ama hing ahi tan hi tua ta saphea kahin hi keima ai ngai lua keima dinga kipedo pathin chapa ta sanwanga chu hinga ka hi bowe tin sol cha pol chun an sejin hi Krista hin kho a hi ahinga hi ta hele ihin kho wa mo pu na hilo wale ei kai ho ei pui ho je Krista hi ji tan hi kahin kho hi keima thu itina la za abang tel inom noma ki chona ihin kho ita so inom noma ki manga hin kho inom noma iman tiangai le hi cha chu Krista ummong hinam Krista chu nang le ke za hing mong hinam ti pa chu do na len ta jin hi hizia chu tunia Christian khang tha te Krista le hu hing na he chen hu tin ihin kho wa Krista hi ihin kho wa Krista ama e ho a hing a hi ta hi le hi cho a chu thei lo lai hu thei ding hi po vin hi hi ta ba hin kho inom no mai man na lai wa mi the dinga mi ve da dinga mi su boy dinga ahilo ba hele a enga dinga na lai wa hele Krista chu e ho a hing lo lai hi ti chu a ki che jeng in pathin thu nei se pe hi ama de lam sang in Krista lampia zo che ji tan hi Krista ama hing te chu ama de lam sang in Krista lampi zo che ji tan hi tunia hin tam ta ipen wa ko na Christian zong in hi diu ta san min tam zo he Christian hin kho he ka ga agial jin hi ahle ATM tabang hun sum joding ga ki che ji in izat ve che zong ni khanin som ve che zong le chun a mesina ho na ATM pin akito chet na me lo le sum hung do de lo ding hi I ha chi mana chu ATM pin inop no ibolong le sum hung do jeng ding hi pun hi ni khanin za khat ve che zong le chun a pin a hi chet hilwa le adi chet ime lo wa le sum chu hung do thei lo ini hito banga chu Christian ni hi na ni ba ko na Sunday school ai hung ki sei let mana hilwa hele phati cha ho ini kai jeng mana a hilwa hele tabanga chu ichi che jeng mana chu e chu ton so na hingding hi nam hilwa ton so na ihin na ding chu Jesus Krista hi a pin chu a code number chu hilwa hele ji chu Jesus Krista hi ding hi nang leke ho ini ha kai mana thui ha se mana lai ha sa mana
na to kin bol na ho a pan ha la mana chu e ho chu pathin lama san ding hi povin hi Jesu Krista to thingpela ki het be tha ama ta sana ama e ho khela I chon set pu wa athi na pa chu ita san zo chu anga jin hi Krista dinga hing mi chun nitina akal son na le anato na Krista to kal song ji ai tai Krista a akingam kha jing jin ai je Krista a hin khotha ne ya Krista ama a hing a hi te nga hele hiche mi hem chun Krista akingam thaji ta ni hi abang te nga hele Krista a hin khu nei tai ti jong le ha sat boi na chung ding hi hiche tiang chule ole sumi ga ki ne gu jeng le ole hilwa le ga ki gu jeng le alam di lovin ga ki bol jeng le adia pang jing mi te chu pathini na pi jing hi Krista ema a hinga hi ta hi le hi cholam pi wang chu ki bol thei ji te pon hi inop no phana on le ti chom thei pon hi exam mi pe te nga hi le 100 na chu 40% ha milo 30% ha mo le ki pass the jin hi wang ta san na lama chu 100% hi lo wa hi le hi chu e ho ki khul iki khol ngai la jin hi aji chu pathian chun ita san naw chu 100% ade jin hi 100% hi lo wa hi le a fail je nga hi ti chu nga gel do tha kit lewen ade umin hi je azon pe na dingin athum na in Krista dinga hing chun thagaw ga ane jin hi Krista dinga hing nang le ke Krista dinga hing hi ta wa hi le hi chun ga so do ane nga jin hi galati punga chang som ni le chang som ni le thum na chu ga ve lew hen hi chi ahin thagaw ga ku omin hi chomcha chang ga sei do hitin hi chi ho ko ni ga ki kholu te hin kho wa hi nang le ke hi Krista dinga hing hi ta wam thagaw ga khat na chun ngai lut love ihiuve ko mi lo wai li loi gol ilwali Houbung mi chan khompi veng sung mi hitabang ho chu ngai lut abai jin hi hinlang ngai lut hi cha heng ngai lut thagaw ga ngai lut ga ti pai pathen mi ngai lut na pa chu nga jin hi Jesu Krista e ho a hinga hi ta hele na loi khel ka loi khel hi jong le ngai lut nei ne nga jin hi ki thopi anga ji ngai ho ji ki thopi anga jin hi hi a chu a chomlam ten ga se hitin Krista dinga hing mite chun ngai lu na hin khu a nei ji ahijeh ani na in kipa joy ikipa na hu ipia ikipa wem ti ga ki khol kin hu te ipi bol te wala kipa hi wem ole pathina ko na igam thlan wa inop nom wa hin khu iman te ngol kipa hi wem hi ji chu hi a hela di lo wa hi Pathen na chu kipa anga jin hi Pathen kin bol na chu kipa anga jin hi Houbung na to na Houbung kin ho a kipa anga jin hi thanup nga jin hi hizia chu nang le ke hin kipa na Pathen na to na Pathen lo pi na dinga kipa hi te ngai le Krista chu e ho a hinga hi ta ni hi chamlung mon hi in peace tel alina chun thohat Krista dinga hing nang le ke thohat ne nga jin hi ikichi wa Krista nung zui ti ta ti ai ki se wa le thoha nei ne nga jin hi je ke hi milung chom ke hi in ke wang ka ti lo chu ka ti lo hi jeng ti ho chu hi pon hi thoha dinga jin hi ki cham na dinga khal le kha to ki to the na dinga chu thoha na pa chu hi chu thagaw ga khat hi me happy kindness agumna aphat goodness phat tamta higa benaile nagi phat sa te ho in na ka je nagi phat sa te tabanga chun na che ti ho tamta jong kana za khaji tan phat ituma iza chat video ham pathen kin bol phatta pathen kin bol pathen wa choi ji tuma iza chat diu ham khat ki thopi angai chaho ki thopi pan pi ngai ho pan pi ho ji tuma iza chat diu ham tunia nang la ke ni jo phat chu
old fashion ai la wa za chat nai ne wa le thutan ni teng le pathin anga idin teng le e ho iding zo na divem hi jai phat jituma ki za chat bi ding ham tu lai de se chu le si nai khang dong la ta ka het tam lo wangin hitabang hin khu manai idham aga gunda dom ti idham aga phalo dom ho min angai sang boin min hiwan cho chu le si na zong mitam ten angai san lo mi anui sat be mi hi zia cho pathina e hon pathin cha te hi na wa he phat ho zong hi za cha na ila lo diu ti chu nga mu do thejin kin in hi je aje chu pathin lama e hon ama kin bol na ama wa choi na phat I bol wa le hi ho chu e hon ito ding mong hin hi cha chu ga lo pi ta ki pa man zong e hon isan dio kin in hi je asagi na chun ta san faithfulness ta san kahi hinam ti ga ki dong cheu hite ta san ti ai sum le pon hi Krista nung zui hi na wa ta san hi unam Kristan mo pon ai pi na ho chu I hen hinam I het diu nga jin hi Kristan nung zui hi a hi le Kristan nung zui hi a hi le ho chun I pi bol diu ham ina to diu chu I pi ham I pilam pia che diu ham I tabanga hin khoi man diu ham ti chu he no nga jin hi cha chu hon ta san ta nai to nam ti chu ikibe no nga jin hi loile gola I khat na hen lang ai lo wa le khasim na mun ho ina to na mun ho in sunga khoranga Houbunga mite khom na wa hi ta san hi uinam ti chu I he no nga jin hi lungneng again ne in thagau ga chu lungneng gentleness ti imukin vin hi tin la zone per chun ama chang kitim self control ama chang kitim hi jo se thagau ga hoi in kovin ga ki su nu te ine che zo ine che mai the jun hi a hi ba hi chi hoi ine ji uwa chu hu hiang na chang ding hilovin e hon Kristan nung zui hi mong deta Krista chu e ma hin tenga hele hi chi thagau ga ho he do ji in hi chon di chu dan thulam thilbol wanga hi le Krista chu hung khel ngai pon hi e hon hi chu hoi I bol do wa pharicha ai lo wa dan tam ta ki sem ho apha umding tabanga dan zui kim thei ding hi wa le Krista chu hung khel ngai pon hi hi ajo masapian ning chu hon Jesus Krista chu hin kho wa ikisan wa e ma khela nang le ke amimal khela khat che hin ki yel diu chu ke khela he Jesus Krista he ka chon se na ho bua cross a ki khen be hin ke khela ama thi hin ama to ki khet be tha ding ka hi ti pa chu e hon I het chen wa ita san nga jin hi hilwa le to phat wang mai maya kita na kanezi ahilowa hile ngailu na kanezi katho ha ji a hilowa thilpha ka bol ji a hu hing ding ke pon hi Jesus Krista ita san wang wa cho e ho hu hinga chang ding hi vin hi Krista ding a hing mi hem chu chon se na lama hin khumang lovin thagau pui hoya umjin pathien de lama hin khu amang ji ni hi Krista ji a hing hi vin Krista dinga hingding ihivin hize hiji jo pathen to akuna iga amu do hi azon pena dingin lesit lena wa he abang hi sports langa tui abang music langa thanom ahilo wale fashion langa lekhasim na langa ahilo wale film star ho tabanga cho role model hilo wale ga veta ka theding thildam ta hin ko ho wa zong inei theu hi hile Christian khang tha nang le ke ibon chawa I role model luhi dinga phapen ta mu do the jo Jesus Krista hi tamta ga sei po tin thil ni le ga sei hu tin Jesus Krista I role model I pia ju role model luhi ding ham ti chu ga ve hu te ngai lu na Jesus Krista mi ngai lu na chu pathen tho a ga chun ga ve le hen mi pha ho ta bang ai lo wa le society amin amu nem ho ai lo wa noi nung ta ho min akida ho min di lo wa sim ho tabang mi ho so ngai lu ni hi tabang ngai lu na chu nang le ke hin
Christian hin khu ihung man pe na wa I role model chu Jesus Krista hi ding hi ministry khela full time ministry khel hi zong le ina to na lam chom choma sarkar na hen lang private company ho a hen lang business I bol na wa hen lang lekhasim na hen lang a hoi lai mun zong chun ngai lu na nei ten pan pi ngai te pan pi a ha sa te ki tho pi na hi che ngai lu na pa chu nei diu anga jin hi je Jesus Krista nung zu hi na wa chu I role model hi che ngai lu na I hop do then di wa chu role model pha pen ta hi dinga chu Jesus Krista hi ti hi mu do the jin o min hi je tela ni na in gam tha na to ti dam hi lo wa la mission na Jesus Krista mission chu Jesus Krista chu nang le ke hu do dinga nang le ke thisa ton so na thi dinga ta sa hu do dinga hungkal song a hi Pathenin AP o hi ama cha mission a ki chin hi anato na dinga ahung tho ding ho thiliza ka aman he so ni hi pa hi the ale che kho ni ke a konin chon mangin ati hi cha cho aga tho ding ho cha be na hi le anamong mong in hi je a hi bang ke ma thui lovin nang ma thu hi zo hen hi chu Christian hin khu hung man na wa hi Jesus Krista nong zui hi na wa hi a sata ta zo hung pal diu the jin te boita ta thil tam ta hung pal diu zong the jin te hi chi ho a role model diwa iga ve do diu chu Jesus Krista a hi ti hi ga gel do tha ki lo hen ade umin hi je tuni kho hen lang chu le phat ni kho hung thung dinga zong phat hung thung ho dinga zong Christian khang tha te I he jing diu chu nang le ke hi Krista palai hi vin hi nang le ke hi Krista palai hi vin hi I na hova Krista min Christian te hetabanga chon ham Christian khang tha te alom loma ki tung khoma judo na mi cho le le ham ti chu za cha dum ta hi Christian khang tha te amun muna mi khem mi adi lowa he ai lo ai le Christian hi na wa I bon cha wa khang tha le le pun ale na ko na neu chan ge jin I bon cha wa hitabang ham Christian te omdan hitabang hi ham Christian te omdan min ati diu chu a phalam zo a sei diu chu hi chu Pathen lo pi na Pathen na to naw hi zo in hi je palai hi vin hi Krista sumol pho thei ding nga hin kho iman wa hi le ki gel nga jin hi nang le ke wang Krista nung zui hi na ba Krista tinle Pathen lo pi na dinga hin khong manwa Krista pala hi diu ti chu ga gel do tha ki nu hi te hi jin dinga chun Krista dinga hin hi athupi hi Krista dinga hing ho chu mi ham pha hi win ki pa man asan diu hi ton so na hin na amu diu hi ton so na ki pa thanom jing ding a hi win hi Pathenin thui ga sim do ho chule ga sei do ho chu I chan chung che wa dingin phathe bu pi ta hen amen